kad čovjek pogleda ovo medijsko, političko i svako drugo socijalno, bolje reći sociopatološko blato, i crna rupa mu izgleda kao svetla perspektiva. Kraj godine je blizu i svode se računi. Kada je o ekonomiji reč, najvažniji je podatak da će Srbija ove godine ostvariti rast bruto domaćeg proizvoda od najmanje pola, a možda i celih 1%. Vrlo je to skromno, naravno, ali ako se uzme u obzir da je prošle godine zabeležen pad od 1,8%, kao i da je za ovu godinu prognoziran također pad od 0,5%, onda to i nije tako loše. Ostvareni rezultat, međutim, dobija na težini kada se ukrsti sa jednim drugim podatkom. Prošle godine je naime Srbija napravila fiskalni deficit od rekordnih 270 milijardi dinara ili 6,7% BDP-a. Ove godine su, kao što znamo, zavedene rigorozne mere štednje, pa je manjak u državnoj kasi smanjen za oko 100 milijardi dinara. Zašto je ovo izuzetno važno? Zato što je veliki, brojčano možda i nadmoćniji deo i struke i nauke i politike bio protiv štednje, tvrdeći da će to dovesti do još dublje recesije. Sve se to sublimisalo u otporu prema Međunarodnom monetarnom fondu, zlom demiurgu još ozloglašenijeg novog svjetskog poretka. Sjetite se samo predizborne kampanje 2012. ili ako vam je to daleko, grčke krize. Mrzeli smo MMF više od Ciprasa i Varufakisa zajedno. Ne znači to, da se razumemo, da bi veća štednja dovela do još većeg rasta. Ali sa druge strane, evo, na sopstvenoj koži smo se uverili da uravnoteženje javnih finansija ne mora biti prepreka rastu. Ne mislim ipak da iz ovih nekoliko navedenih činjenica izvlačim nekakve preporuke ni za Grčku, niti za bilo koga drugoga, niti da ih pretvaram u neki novi zakon. Nemam ništa protiv ni da sve ovo razumemo tako kao i da je Srbija, valjda u skladu sa nacionalnim mentalitetom, iskoristila rupu u nekom već postojećem zakonu. Možda je to, zamišljam, neka vrsta crne rupe, pa kada kroz nju prođete, sa druge strane vam se ukaže jedan sasvim novi svet. MMF je dakle iz Srbije otišao uglavnom zadovoljan, kao da je malo i on, zajedno sa našim premijerom, oprao svoju biografiju. Nama, međutim, pranje tek predstoji. Jer kad čovjek pogleda ovo medijsko, političko i svako drugo socijalno, bolje reći sociopatološko blato, i crna rupa mu izgleda kao svetla perspektiva.